samhul phat thlani ni hotan ni kan lo thleng ve le ta tun tuma hi chuanin Mizoram tual chung news le India ram chung te kan han tar lang don lova Rampon International News khovel thil thleng langsar tren khat kan han ti chuak lok dona Mexico rama chuanin chetna lian thak mai thlenga mi somni pan thum lai mai he thu bot sei lai hian an thi a tiang vel te le US ina Venezuela an normek chungchanga Caribbean Sea hian US si pai te chuan be puyan thlaka drugs dealer te US a rui hlop long manga phurlut thin tu te laka US si pai ten be puyan thlaka heta hian mi eng moza dan thile to US hian Venezuela hi la ka tu mem sarkar pai thlaka tu mem ti te chu zona lian takani me ka boru ka tang me ka heti lai hian US el puiber Russia chuan Venezuela le Cuba chu missile Russia hian a supply donem ti te thom thangwa le me ka tiang borvel chu international news langsar zinga antela in Israelin Lebanon afir fiak Paul Hezbollah an beile thuta ta chuan Hezbollah eng mazat an thile boka chung te chu tun thuma kan puan tur hi na tin Russia lama hian be pui thang la lian tak mai Russia hian kal pui meka nimin tlai lama kan tarlan kan puan tak angkhan in counter offensive thar Russia hian kal puin khochak lam kho pui provox lak tumin abei meka ni ole kan bultan nan Mexico lam kha kan han manganga nimin cholni khan Mexico a Sonora state a supermarket a puak ra phlak tak mai o ma heta hian mi som hi pathum zatun thi thunai tu te chuan a chan chiang tak he thu kan bot sei lai cholni zan thleng hian an la tar lang thei lofa transformer puak wanga chiat na hi thleng thei ni thu te pon soya Mexico chimthlang lam Sonora state a supermarket a puak ra phlak tak mai thlenga hian in mi som ni pathum an thi anau pang po thi jinga hian an tera mi som pakhat vel na takin an hliam ni in tual chung official te chuan an soi Mexico prosecutor office chuan he puak hi tual chunga dor pakhata transformer puak wanga he thil heron thleng ni in prosecutors office chuan an tar lang thunga ni tual chung wantlang ven himna lama thok tu te chuan civil mi te chunga beina ema tharum thona emonen hei hi inzomna a an hriat lo thu an la soi thunga Sonora governor Alfonso Durazo chuan video message ti chuakin he thil thleng ra plak tak mai tuar tu te an tor pui thu asoya thermosilo dam doi ina mitam tak da lu an ni bokani he thil thleng a hianin a chan chiang tak pon ni lo ma se electric transformer pu ka tanga ron om ni in mithen ka chuan an soya mo phur tu te chui chian ani tur thu le langtlang taka chui ni tur thu Mexico thu chua chuan tar langani Caribbean Sea long bei ani le ta US sipai te chuan Caribbean Sea long an beya hei US sipai te chuan Caribbean Sea long pakhat chuan bei hei hi a chan chu he long hian US a ri hlo thon lu tur phur nia soyani tun haya Donald Trump a kai hroi administration chuan Venezuela atanga ri hlo US tol lut thin tu telaka be pui thlak na kalpui turin ma an la a Trump thu pekin US sipai tha te Navy te an che chuaka anem tak helai Caribbean Sea Peninsula hian US sipayan in chop mek bokani rui hlo ringot hi US sipai te hian an tin zone lowani ti chu helam ngai ventu then khat te soi ani ve boka Venezuela sarkar hi pai thla ka tumani Donald Trump hin pai thla ka tumani ti apu na po a mek bokani Caribbean Sea long bei lena hian US sipai te chuan mi pathum an tilhum ni in defense secretary chuan asoya Trump thu pekin he be pui thlak na hi kalpui ni thule narco terrorist te beina ani thu apuang United States chuan Caribbean a long pakhat laka be pui thlak na kalpuin Secretary of Defense Pet Hegseth chuan hemi chungchang a hian thu chua siamin long chunga hian mi pathum an thi ni in a soi exa posin Hegseth chuan he thil thleng hi US President Donald Trump a thu pe ka kalpui ani thu soin kan intelligence ten he long a hian rui hlo tam tak phur ani thu an hria heng ho hi US a ron phur lu tura ruam manani thu soin hewang hin US a ron thlen lo na tur le hetiang malak na kalpui tu te zuin malaka ni tani ti chu Defense Secretary puandana ni hovel tuipui in Trump International Waters a hebe pui thlak na kalpui nia soyani a narco terrorist pathum chu longchunga hian tukzal anni inrin nia borok so sang tak helai Caribbean Sea nuwa nimin lamkan tuna be pui thlak na kalpui le thutania karma sa khan mi pali an lo thi to boka thona mangin long hi ka chiatania US be pui thlak na hiala kalme kani
September la tir lama tang khan US chuan be pui thlak na he kal pui tana he be pui thlak na hian mi somruk pahni narco terrorist an thi to nia soyania an zinga hian Venezuela Colombia tanga US a rui hlo tol lut thin tele tuna tol lutum le mek te po an tel thi zinga hian an tela longsom pali le semi submersible pakhat ti chiat ani to semi submersible ti hi tui hnoi long te nau soina ani mayo me Trump administration chuan he malak na hi rui hlo tol ruk dona konga malak na chak tak ani thu an tar langa maro chu fin fiana engma mi pui ma an puang zar lem lo ani sel tu te chuan na satakin an sota he be pui thlak na hi extrajudicial killing chi khatani in suat na chi khat ania khovel dan international law bo chiat na ni ti in US malak na hi thalawan ti thu le an dem thu an puang thunga ni hei hian ram enga mozat chu in dona po ni lova ti pai chakna manga poisoi lo kut thlak na tuar tu anom pha ni US hian in dona po ni lova sarkar enga mozat khole tuite sipai chakna mangin anuai mek ani ti chu US malak na social tu te thu soi ani United Nations High Commissioner for Human Rights Volker Turk chuan khu chu asiamin he thil thleng hi pom thei ani lo thu a soi thunga US malak na hi UN High Commission po hian tha an ti lo thu an puang US chuan hetiang be na hi ati top tur ani heng longa chuang te hi helpol an ni emo ri hlo tol thrin an ni emo dananga ti hlum hi kan ti tur ani thil sualan ti ngei ni chuan fin fiana nen thatakin dan manga an chung thu rel tur ani ang te in United Nations High Commissioner for Human Rights chuan soi heng be pui thlak na hi Caribbean Peninsula US hi pai pun chho mek lai thil thleng ania guided missile destroyer te F-35 fighter jet te nuclear submarine tele sipai sang tel tenen US sipai hi Caribbean tuipuya hian an in chhop mup mai Trump administration chuan Fort Carrier Strike Group helai biala be pui thlak tur hian thu a pe boka karle lama Caribbean a hian a thleng don nia soi ani US campaign hian Venezuela le Colombia tenen buaina thar an nei pha don ni na hriata Venezuela sarkar chuan he be pui thlak na hi dan kal hul hual ani thu le pom thei ani lova miram thu nei na paljut na dik tak ani thu a puang Venezuela President Nicolas Maduro point ven himna kan ram ven himna ti chiat na le kan ram zalen na paljut na kan thu nei na ti chiat na dik tak ani kan ram bial mun thang a sipai sang tel dan nia Trump hian kan sarkar min thlak dang lamatum kan sarkar pai thlak min tum ani tin Maduro chuan Trump apu Washington chuan ugas la khan Maduro man thena tur thu hriat tirna ati chuak towa heta hian Venezuela President man thei chu dollar makta doi somnga pe kani tur thu mangin Washington chuan thu chu alo siam towa rui hlo tol ruk le misual pol khoya chu tianga zalen taka malak tir tuwa Venezuela President hi US chuan apu ani Trump hian ma in CIA hena Venezuela rama hian ru ka be pui thlana kalpui turun thu alo pek to thu apuang chuak ani Russia Ministry of Foreign Affairs chuan Caribbean tuipui le a chhevele US pai chet na chuan andem thu le an soi sel thu hanron puang chuak ve ta Venezuela hruai tu te chu Russia chuan a thlop lat don ni in thu chu an ron siam vele ta mak mai le news trend khata po Russia hian Venezuela ani mo Cuba ani mo Colombia po ni se ral thuam tha Russia hen supply tumti thom thang waw mek boka maro chu hi fin fiana ero om lo thung hetiang thil ti hi US ram chunga dan siam le international law norms pani akalani ti in Russia Foreign Ministry thu puang tu Maria Zakharova chuan ministry website commentary a soi Russia chuan Venezuela ram hruai tu te chu an ram thu nei na paljut sakle an zelen na ti chetua mala US apua he malak na hi thil thalo takani thu Russia chuan US malak na soiselin natar langani Russia Ukraine buena kalmeka Vladimir Putin le Zelensky biak rem tumtu Donald Trump malak na aphe chhozelo wang hian natakin US chuan Russia hrek na tur an kalpui chho meka chutiang boru kara in epna tharo mek lai hian Venezuela laka nur na lian tak kalpui tu US hi Russia henaron ngai theilo veo maya hetianga US ina an nur mek Venezuela hi Russia chuan ral thoma supply mai thei ti thom hian boru ka ti punlun zuala enge helai Caribbean Peninsula boru om zel tur hi kan thlir zelanga he channel hian in lo ngai chang zel don nia
นุนกันปวนเลตูรฮีกันปวงงุนเวียวตอมมายามารอจุทิลแข็งทารอมเซลเลบานอนละมากันกะลังอิสราเอลชวนอินโดทลอนำหางเงินเลบานอนเฮสบอลาเตอันเบเลตะบุรุไมนิมินจลนีคานอินกาไฮเฮสบอลาเตนันบ่เชียตะฟางอินอิสราเอลชวนไฟเตอร์เจ็ตมังนันชุเลงยังไมนิกุมโนเวมเบอร์ลาเฮสบอลาเนนะอินกาไฮทุทลงอิสราเอลนันโลเซียมโตชูปัลจูตันีเฮสบอลาเตฮิอันอันมุนมาอันเซียมทาร์เลอาอิสราเอลเอปนาตูร์เลอิสราเอลเบนาตูรินมุนมาอันดินทาร์เลอานีตีนอิสราเอลชวนอันปัวเฮวังฮิอันอิสราเอลินาเฮสบอลาเจ็ดเวลนะengineering lir theile chun tianga an hun ma lai thara chu tianga infrastructure an din tharle mek chu Israel chuan an beile ta ani Israel in Lebanon chimlama thlona manga be puya thla kana hian nimin lam khan mi pali an thile to ni in Ministry of Public Health Lebanon chuan atar langa hei hi kum khaddon lai Hezbollah ne na in ka hai nei ani to na palzut na lian takani thu Lebanon chuan an puanga ni Tuchua siamin Lebanese Health Ministry chuan Nabatea district ka farsir khopuya Israel chuan be puyan thlaka heta hian mi pathum na takin an hliam bok ni na soi Lebanon State Encol Lebanon News Agency chuan guided missile mangin Israel hian be puya thlaka nimin tlai chonit tlai darnile mile som panga thil thleng khani inkar pakhat ka chiata niya chunga chuang an thi ni na soi ani hepoi khoin hi Lebanon President Joseph Aoun Ramrikal tanga be pui thlangna ti topani theina tura inbiakna nei pui tura Israel sommek lai thil thleng hani hi hian boroka ti punlun zual pharin ani puan to thin angkhan he buena hi kumsan le somhni pathum October ni saria Hamas le Islamic Jihad ten Israel an bei atanga ron intran khania atuk ma Israel chon Gaza Hamas telaka indau han puanga ma an la Hamas ho tho puinan Lebanon Hezbollah te chon Israel chu rocket missile le drone mangten han kap vetran ani kha chu August ni riat san le somni pathuma tanga kap tran khania raitak Israel ram ri anti boy nuwa Israel mi pui helai Lebanon ram ria mi sing rukuzet kha Israel ram ril zo ka anral tlana khawang khan boyna lian tak mai Israel le Lebanon khan an nei pha Israel chuan Lebanon a lutin Lebanon chimlama Hezbollah te an lu khunga Hezbollah hruai tu lok berber an ho tu pa ben na charala tiamin mitam tak Israel chuna da thatowa an missile tam tak Israel chuna ti chiat sakbok ka chiat sakbok ani United Nations chin chiadanin Israel le Lebanon in ka hai nuwa in ka hai bo chiat na awanga Israel in Hezbollah a chan let na hian civil mi za som pakhat an thi to ni United Nations chuan an chin chia Lebanon President Aoun hian October thalai hol khani US President Donald Trump lo beto in ka hai nei ni hnuwa Israel chet na te chutianga ti to pani theina turin in ka hai hian ra chua dum tak anei theina turin mala turin lo ngen ve to bokani Israel sarkar chon Lebanon sarkar hian Hezbollah te ral thum ti bo turin in ka hai na athil tum in ka hai na aphu tangin Lebanon sarkar hian Hezbollah te ral thum ti bo turin ma ala tok lovani tin Israel chon Lebanon sarkar pu thungani Lebanon Hezbollah hi chuan ral thuam ti bo tura malak na hi andauda la ral thuam an tun don lo thu Hezbollah te chuan an puang ani ole Ukraine rama chuan in beina lian taka chuak thar le a nimin tlailama kan tarlan zuai to ang khan Russia sipai te chuan counter offensive thar an kalpuya provox arambia lak tumin ma an la a helai provox hi Donetsk chuaka kongka pui ti in soila di kome hemi an la ni chuanin Donetsk sa khopui lian la Kramatorsk le Slovians te Russia chuan bei thei turin chakna an nei thei dona kongpui mo tak an zo thei don ti na ni helai provoxi Ukraine tan po an chi se mamo lakna indona an thil mamo an logistic thirna kongpui ber ani wangin Ukraine tan po hian an hum him hi apoi mo thun zom zel don ani Dnipro Petrovsk biala be pui thlang ra phlak tak mai nimin khan a thlenga heta hian mitam takan thi ole hei hi chu voin tlailam adam ten kan omanga kan puang tura nga yang tuna chon kan handu tok photanga Russia chet na thar hi pui chaudon khop maya enge thleng ti te kan tar lang lenga tin khovel thu thar dang tenen voin tlailam ati chu kan tumanga min longa chang le vek don ya tu tok le photang